Asi plan se sika ship torage si my pot se MPA. Hello ma'am, welcome to my new vlog. Ma'am hojik sanda tare. Hojik ai akoi yum gi terrace ta lai. Sanda gi view se yam phajebani. Ma'am hojik ai gi ning de se back te si yong ma'am. Si loi na green natani. Si loi na green natani. Hojik ai lai tharage asi aina pot semdoi e siga aina paint tawsale hojik pot plant tharage asi plant se siga ship torage si my pot se MPA plant se lauthoge siga hapsale hojik leibak hapsale fajana semani ji ai plant se amta ising chaibige sawar jina ising chaibse yam nungai lei des mani ising chaibse chuno ju koina hale chuno yengo wa mane maksu koiruna ma'am asi phanegani se phajatre jongo machu se akoi ina mana sabani jita aina porakpani ma'am ai hojik sandagi cha lolurage sandagi cha sti thakte jade mama su cha thakni ngai cha thakte ngai na leire hojik ai cha lolurage sing hapsale sangang rondoini hojik ai among chak thongba changage chak thongba loidinge ai duty loidiro hojik ai chak thongage cooker thangalle sonda dana sidi simple oin sim charani mosori charani nangina jamna item thongindre dana sim simple oina charani asina yerum omelette ama omelette honi papar tore omelette so haure omelette so hauba loire chak thongba loire asi ki dinner loire hojik chak thongba so loire dona se gi vlog se sita loisa lage bye bye take care and good night.